Taen yehon lasiroha sipadan erohai tunggaodo bada-bada dohot akawosoni hadameon nituhata idosikiruhoni takwalas marohata nidaan kadongani nama Tuhan Rosende dalam rohai. Mar hiti-hiti guar ni debata ama, do guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do guar ni todi purbadia, na tumapalangit do tanon. Amen. Edel hamuma di Jehovah, edel na baru, ay nunga di pabayan ibana akka alungan, nunga di pabuton Jehovah hatuon na, nunga di pabatar ibana hatigorna, diadupan ni akka spilibego. Lungan ditupai tangan siamun na nabadi ibana, haleluya, martangyang meta. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok moleate do hami tuho, ala ditalun hodo dosa do hamatian dia mariti hamatini. Ala disodang ihol tanoman nami, asamat pakiriman na mangulu hami, ala ni heheon nimi. Dan pola be mabiar hami mida hamatian, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami ipausak hodo hami sian holomon do hati urun sian hamatian Tuhan muluan aktong pergugoy mahami mamuji do manguloy ho ari-ari pasangapon ho di bagasan hapor siyaon na mangulu pay masat hami tulab bungo. Amen. Turpo epistil patungata darion imana surat Psalmen Idu 22 Mamuka may ayat 26 1 ayat 22 Masih kasoring may kamadya Asa hodo haroruan ni puji-pujiakku di tonga-tonga ni hurian nariyai Garang rokku akka baga-bagakku di jolo ni akka nama biari ibana Selama disebut ada modi dalam tongan ikut memuji Jehovah doa anak susu di jalan. Saya bisa doa nasari. Ingoton ni isi ni lihat portidiom main gabe mula manasida tu Jehovah jalan marsoba tu jolom do sogot tude akka margani parbegu. Ayah Jehovah doa Zara panggonggong diatta parbegu Mangan jalan marsoba do sogot sude akka nagok nauhum di tanoon masinggam ujolo na do sogot sude akka na masik korodi na mate gasing. Saya dong bilang di manusia nama Tuhan apa nama remoti Tuhan itu dilupakan tersebut Rodo akan nasida sogot menjadi Tuhan seorang muslim lalu ibadah lupa suntung ido anggosatna martua do akan atumangion hata ni dibata jalan nakyosa. Amen. Nungatakas di botoho dari doni Tuhan Jehovah debata mononai sonang jala mangoludo tumpa upama parangemi tung surasoni tagihon hobe
Wakibiyon makutun dalhon nasonanga burjudo amakti nama dari ona ut basar sudah dari koti dileondo dia warbigudona gumolson molunado si panganon Kapasada marwata, maksanya kita puji-pujian mardoman kamu teon di orang usuk warwa nami berbuat Tuhan juga mengenai dalam sebuah kita. Akas bintara po ay Tuhan temuan nami pengiran di mana rodo kami sebagai nami galak masyarakat saja. Ada botol bagas niya amanani sa marpal rupinan buru penjahitan. Di mana mangulawon pesta pertemuan nami borngin. Alani ali Tuhan, jong-jong mapungan ngayon. Mga bedehok kami, ede, berikan namin. Bila sa pinay, tangihonon namin, mabarikan na ulimi. Ang giyat may gabitan, minsan na mangulo, ito nga itong Tuhan namin. Nalawak ka mangulaw namin namin. Pagbago na sa marawa ito. Ito ang ali Tuhan, jong-jong makulipungan namin. Asabun magdalag di bagasa, ang dami. Mas meroha nasihat ko. Amin. Turpuk Jamita di Perkumota Borneo dia Palatikion di mana tersurat di Matius 15 ayat 20 sampai 20. Udah mari tengah-tengah tas. Laos kakay hidup mari kata-kata di pasangap pamangan ni Bang Sodo au alay ang gorohana sida dahulu siya au jara magoporo pabahin na sida pasangap pulau ay kuda ni Jolma do di kuda na sida laos di Joma na toropi tu jolo na di dokma tu na sida tangi jala para teteo kamu ma dang tunggal beramun Jolma hinorhon ni nabongot siyang pamangan na Ruas siya pamangan na iro mga ramuni. Dungi didapoton akasisiyan na ma ibana min nama. Diboto horo tahe naung targasi akaparisi ubig ata atawag din. Alay din nama mga busi. Si budod do nasa susuanan nasa sinuan ni yamang nagberwa bidjang. Kaso buhamu mana sida. At kapatugi na mapitong do na sida, manugo na mapitong. Alay mo do na lonap, manugo na mapitong. Targurong do na sida, duwasa. Lunginin na si Petrus mamadok ibana. Patorang matuhami upamaon. Jadi di Jesus ma. Tong dope somaroha ng hamu. Dang diat to si hamu nalaho tubuduha do nabongot siyang pamangan. Rumi bolong tubudulan nasudi. Alay at kanaruar siya pamangan siya roha do hehe. Laos ido mga ramoni ay siya roha
roha dohe at kapikiran na jahat. Kamunuan pangalakupon, harorangan, panakon, hatagat dut tangis sahiyon. At kaido na mga ramo ni Jolma, alay dia ramo Jolma ang gumangan sumarburi. Ido saat na. Topik ni minggu ay perpunguat di Bornginon. Ikon memuji-muji Jehovah do akan ususu di igana. Mulu pabahirat memuji di bata. Iku saudut dui duhut roha memuji di bata. Nak sebaliknya. Mulu rohat memuji di bata iku memperbui mai ditol di nasa pabahirat manang gurita. Aido nani halo mo de bata siyang gurita. Alama sa takas do taboto. Ay di boto de bata do. Aha na di baga sa rohat. Uli manang narwa kay ido na masa ditulpukon. Lima kasi boto surat do halak parise. Namalik tu Yesus. Di mana yokon anak kaning buasa di laut si akka si siami adet nasihat akka na tua-tua aidang merburi na si law mangan di pasahat halak parise atau tu Yesus hola law paururuhon buat tayo. Nasi tongdo dapat di hamu hata nasi dokter sejarah. Di mana yok naik di pasarap pamangan ni bang sooddo. Alay ang korwana siya dahulu siya na. Di mana yok na waktu halak parision gabi dia si Yesus mama dokot tu nasi siya. Kamu pangasih. Gawe rikot do di sida mangulah tradisi. Siam mangulah kata ni bata. Umma mandi buar nanti halak parise. Bu hakka halak si foto surat. Alai rumah Yesus. Pasangan ma amang mudu inangmu. Dia nama muraya mana do inana usahod do. Alay rom halak parisi do si boto surat. Mamurahot wak kana to. Dia arong nama dok tua mana tu inana. Pinilehom tangan na patut hiyan mengurubi ho. Dak pola behalahi pansangapon. Emang nanggo. Alani sahak do pangajarion ni Yesus tuwa patikianon. Asa urang gabe jolma panasi. Ala ikko sauduk maroha buka kainan. Roha na memuji debata do manang na dipabahinan na memuji debata. Urang marpamangan memuji debata alai. Di roha tu akapikiran na jahat. Kosom elat peal late sakap narwa ala ikor rohana yesma ay ido na lihalo mo debata siap kita martua ma parrohana yes ay daw na sila do debata amin kanyang mahita kulay hami do pe madokong mauliati itu ada tuan debata ang mga may nung di Batu Lasso dari Danau Lini donga-donga nami alani ali Tuhan mangidu mahangi tua lupan bae menjadi dan menguli di permuluan nami jadi udah nami mangudah akak udah nami berbareng naso maralo summa ali Tuhan marpung hami di bewas nyamanami Himalaya man sekitar tahun inang buru panjang. Baik magagason ali Tuhan gagas pangalapan sangat pangalapan tua. Ya gagas pangalapan rugo ini sih. Ntar mului ma ali Tuhan
na pinanggilin na siya. Hima dinanaing mga luluwi perkarijuan yanak ko nila siya. Alani ali Tuhan mangilu mahamit walupan. Asa homa patuluhon, jala homa madongamit. Ajar-ajari yanak ko nila siya ang liat dapat mendirikan. Jala jupang na jinahan. Asa tahu marlas nero suak songoni mahami na pungon ali Tuhan. Leong mali kami sa lindro. Alay arong lupi diak karungan nami na subulok marpungo dari dia para Borneo. Mulu na liak ka pasaran pargugoy ma iba natin natin. Mulu na liak ka pardalanan. Dungani jala pataro na sila. Tunyanan na laut ina. Mulu na dibagasan lo sa mga rohado itu ba. Homa na naman upuri rohado ilan. Asa bui dia ka ini guna dirukit na bui rak marpungan dia kembali sebenarnya suak songoni manang iyanak konami dari tanah pasarani itu lah tuho mahu pasar kami tabaya kapasu-pasu binasiya asa bui guna sak pasanangan suak songoni yang iyanak konami dari sak pasir kola dongani jala bukar berpikiran asa tarjalo na sila at mata pelajaran na pinasaan ito asa adong buhal nila sila haluan nalawak ka mga luwi pagkarilan kurang do pinakanalaw si Panginoon namin aligwas siya kurang malo kami magyan apay humatangan mo niya gagawin ibang kami sa asa saat at kasagal na baluhan pag-asi do ito na siya mura jumlah rohani kami nagugulong sa kami itu kan mararap tudungan lang ito matulungan mulo sa isa sa nami asa tama kami majal at kapasipaso na upuji sila upasangat pa yung mga kuwan mo deberyay walang mga sanggor anak mo Tuhan Yesus Kristus martaniak kami ito. Amen. Mangarana pido mataku Tuhan kado dok na timbong ay siyani pasonang roha ay siyani pasabama marisuan ang paimahon sa tong domi yan arsakin walang Tuhan dong aporusan natapaso ng rohati marisuan ang paimahon sa tong domi yan arsakin walang Tuhan dong aporusan natapaso ng rohati unang tala lapoton diku di akana di tanoon pare akma tu sambuloku naung rade di surgoi songon alo dona babolus dong
hatta debata lasmaro hatta ditu hatta debata lasmaro hatta ditu hatta debata aroro ani hagogo oni pardenggan basado tu hatta debata pardenggan basado tu hatta debata pardenggan basado tu hatta debata pardenggan basa manang hitaon. Tuhan Yesus major na po nilungan berada di Joko maka support ko ito ng Tuhan. Mula Tuhan na Tuhan, kabusan ng Tuhan. Tumulo siya sa salud na siya ng Tuhan. Asa daru niya na basa na sa pasado Tuhan ng Tuhan. Maula natin. Sangat di Jehovah nasut timbuli bagani holongna dan tarasami dilehon anakna nasa sadai manebus kita jolma pardosai ujima dewata ale Malaysia
mardosa asidorohan diukap hodalan latu banuam Alemanisia Lasrohan Lasrohan Dapot Jehovah nasut timbuli mahite anakna Tuhan Yesus Nakasarang mawata makan ng mereka. Tuhan pembunuhan Tuhan mengagali. Siapa kasih Tuhan Tuhan. Ini Tuhan Tuhan mereka pun mereka yang sebelum Tuhan dengan bertuhan terus sendiri dengan amanah hidup dengan Tuhan. Tuhan sosoknya Tuhan akan dengan dia berdoakan Tuhan. Sosok menjadikan nama dalam melakukan Tuhan. Tuhan sosoknya dan musik dalam nama Tuhan masih berdua mahal sampai nanya atau Tuhan nama ini mulai menang dari tugas ini Tuhan. Tuhan sosoknya dengan Tuhan. Nah, kena teman mengarung dia dari Tuhan untuk memperbaiki Tuhan. Ini bisa makanya kami doa. Amin. Hingga di Yesus Tuhaki Katanya ko mapilihat taon tapos di marwata makanya mahita. Ali di bata ama namin na di baruwagi diyang oro harawan ni Salud sila leon na rin gando na sa biwesa. Bukas sa time masiyan na ni Leon mi tuhami pilihan namin ito. Sa jalo may gabi uwap na husus bijulong. Paso-paso may jala ramoti asa ko pakasaya kami pilihan. Pati bulon harajom mo itong atongan ni Kuyan. Doon ito pilihan. Buhay maruhanami makikita ito din. Asal mutadahami gurang ni sila Leon ito. Asal mitidirhami madok mo yara ito. Makikita Yesus Kristus Tuhan namin. Rak mahita madok tayong katabatay. Dia menangani berbicara, saya berbeda malam, saya Roma hadamu, saya satu memerlukan hidup kosong dan berbicara. Leon Tuhan saya dengan bersiapkan, saya sama kesenangan sampai sana, di dosa yang dengan dosa Tuhan. Guna kami tujuh kemungkinan, dan Tuhan siapa aku, ayah orang peneraja, doa tabuhur, roh dasar aku sadari dirinya. Amin. Asin ni rohan ito at taliban ni Jehovah. Do kolong ni rohan ni bata ama. Do pasauran ito di pagbadia mga namadongan ita. So, yun po po sa sarili ng Amen. Amen.